ipin wajaina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من قلبي علي توضى كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها. الله Alo zany sacrifice zany atsika mampianatra fahitatsika fa tsika mahazo tombontsoa be كمان amin'azy. واكتر لو لو قلت اوصفها انا مش حنصفها واكفيها. الله الله يا ربي ومن قلبي Atsika zany manampy olo lafatsika nino mahazo tombontsoa am Allah subhanahu wa ta'ala. وحواليها. الله على الأزهر الله Oka tsika hinakinaka amin'olo eto ambony tany fa nino lehibe hinakinaka Allah subhanahu wa ta'ala ahinakinaka amitsika. على الأزهر الله أكبر الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها انا مش حنصفها واكفيها. الله الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Mbola ampitavy na siankafaliana rabakotsika rehetra nantokatrano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Resaka tsika androany makasika lela. Ino zavatra zay boakatsika amin'ny lelantsika matetika. Moa ve tsika nisan'olo tia miteniteny tsara sa tsika nisan'olo hoe zay miteniteny ratsy zay. Samby metsika fanontaniana amin'ny vatantenanazy hoe ino zavatra zay boakatsika maro amin'ny lelantsika. Moa ve teny tsara sa nino sa teny ratsy zay. Atsika mila metsika fanontaniana hoe zavatra boakatsika amin'ny lelantsika ma zany mampanantona atsika ny paradisan'ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala sa mankalavitra atsika amin'ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala. Atsika tia ankarina ny mpaminao sallallahu alayhi wa sallam, ankarina ny salafu salih, na koa tsika tia ankarina tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala, atsika tokony miezaka miteniteny tsara zay satria antsasany zany finoana zay amin'ino ao anatin'izany lela zay. Nambara mpaminao sallallahu alayhi wa sallam, al-muslim man salama al-muslimuna bil-lisani wa yadihi. Nambara mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam, ny mpino islam zay olo anankiray hoe olo voaro amin'ny lelanazy sy amin'ny tananazy. Dikan'izany ny mpino islam zay neny olo tsy andeha teniteny ratsy amin'olo, olo tsy andeha moka-teny zay mamparary olo, olo tsy andeha moka-teny zay mandratsa olo. Zany mpino islam zay voaro zany le olo mpiara-belona amin'ny lelanazy ndraiky nino amin'ny tananazy. Io nambara mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam. Nilaza poeta anankiray, mpijijy anankiray zay izy nilaza fa hoe ratsan'ny lamy io mety tsitsana fa ratsan'ny lela kosa io possible zany mandeha fotoana maro io tsy mety tsitsana zany. Satria ohatsy tsy haintsika tsara mampiasa lelantsika, atsika mety nitony fon'olo na moka-teny anankiray zay nandratra fon'olo, io mety possible zany tsy miala amin'olo zay nitenentsika teny ratsy iny zany, teny mahery iny zany jusqu'à tazy miala eto ambony tany zay. Nambara ny manam-pahendrena anankiray izy milaza hoe ohatsy atsika ohatsy zany tanàna anankiray na fokotany na tanàna na firenena anankiray zany miezaka miteniteny tsara, miezaka miteniteny tsara zany, hitanao fa le place zay misy place ahitavanao olo miteniteny tsara zany, hitanao fa milamina place iny. Ka andao atsika zany hiteniteny tsara, amoka teny tsara zany eo amin'ny fiarahamonina. Ay nambara manam-pahendrena koa izy milaza hoe lelantsika mitovy amin'ny liona. Ohatsy azo fatohitsika tsara, atsika voaro aminazy io. Fa ohatsy kosa zany izy io zany tsy fatohitsika, mazava ho azy fa atsika zany nino lasa atsika kosa zany aoaniny zany liona zany. Lelantsika zany lasa mety possible amin'ny zavatra zay tenentsika, atsika mety possible mbo anenina amin'ny zavatra iny jusqu'à tatsika miala eto ambony tany. Kedika zany atsika mila mitandrina amin'ny zavatra zay tenentsika. Possible kosa olo zany lasa tsy matoky atsika koa, olo fa tsy manome confiance ndreo amitsika noho le teny zay voakatsika. Possible kosa olo zany fa tsy mitantara zany problème zay mandalo aminazy amitsika. Mety taloha izy mitantara problème nazy aminao mba hoe anao no mety solution, fa noho le zavatra mety hitany, zavatra zay teneninao zany, izy direct manao analyse, za fa tsy tantara problème naka kosa anazy.
ajevantsika mety misy olona mitantara, izy manantona antsika, izy mandeha mitantara zavatra mety tsy tian'olo tantaraina aminao. Le hoe secret-n'olo agny tantaraina aminao. Ahoana fahitavanao zavatra zay? Anao mety mandiniky hoe koranan'olo, zavatra nataon'olo nalainy problème-n'olo, sy ataontsika hoe problème zany andeha niresana aminakahy ty. Mety possible koa ninakahy zany mbola andeha resana amin'olo. Aloha za tsy mikorana aminazy, lasa anao fa tsy anagnan'olo confiance, lasa anao fa tsy nino fa tsy apetsika n'olo toky koa amin'ny tsy fahaizany mandrindra mampiasa zany lela zay. Ohatra antsika tsy mahay mampiasa zany lela zay, possible io zany manaratsika, possible io nisany antony anankiray mampiditra ao anatin'ino afobe zay. Nisy olona nitany mpaminao sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, possible ve amin'ny zavatra zay teneninay, possible amin'ny zavatra anankiray tenenin'olo zany teny ratsy mety hahazoany sazy? Nambara mpaminao sallallahu alayhi wa sallam, ankabetsan'olo zay miditra ao anatin'izany afobe zay noho ny antony baka amin'ny lela fo, noho ny antony tsy fahaizany mampiasa zany lela anazy zay, io antony zay nideny ao anatin'izany afobe zany. Ohatra kosa olo anankiray izy mety milaza amintsika hoe zany mino, zany ino pino, fa kanefa ndraiky izy miteniteny ratsy, tenino fa hoe misy problème amin'ino amin'ny finoana zay. Mpaminao sallallahu alayhi wa sallam tsy pino olo anankiray hoe mety mandratra, mety manano ino fihetsika mahery amin'ny namany, na koa zany hoe miteniteny ratsy, na hoe manana fihetsika ratsy, na koa zany ino mamoaka teny ratsy zay, io tsy pino. Donc atsika zany mila mahafantatra fa hoe ino zavatra zay tenenitsika, fa ohatra atsika zany miteny za pino nefa anao atsika mbola manana zany toetra zay, mazava ho azy fa misy problème eo amin'ino manoloany zany finoantsika zay. Ay tsika nilaza fa io anisan'ino antsasany zany paradisa zay amin'ino le fitenenina teny tsara. Ohatra kosa olo anankiray mety milaza zany manampinoana fa nefa izy mbola miteniteny ratsy. Nambara mpaminao sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayr aw yasqut. Ziny olo mino Allah subhanahu wa ta'ala ndraiky andro farany, oka izy teniteny tsara na izy manginy. Dikan'izany ohatra tsika tsy mahavita mamoaka teny tsara eo anivon'ny fiarahamonina, aleoleotsika kosa tsika tsy miteny, atsika manginy toy izay tsika miteny nefa le teny zay boakatsika mety mandratra olo. Ohatra zany atsika tokony mino miezaka miteniteny tsara, fa atsika tokony miataka olo zay miteniteny ratsy, satria ohatra atsika manantona olo zay miteny ratsy, atsika lasa mbo zatra koa, lasa tafiteny ratsy koa zany. Atsika mety mahita amin'ny fiarahamonina fa na mahita tanora nino miteniteny ratsy, miteniteny ratsy amin'ny ray aman-dreniny sasany. Mpaminao sallallahu alayhi wa sallam izy milaza anisan'ny kabairu zunub, anisan'ny fahotana goavana olo anankiray maniratsy ray aman-dreninazy zay. Dia nanontany sahaba tamin'ny mpaminao sallallahu alayhi wa sallam, moa be mbo misy olo masaky maniratsy ray aman-dreninazy? Nambara mpaminao sallallahu alayhi wa sallam, ziny olo maniratsy ray aman-dreninazy, bako le olo io koa zany naniratsy ray aman-dreninazy, io mitovy aminazy naniratsy zany ray aman-dreninazy zay. Ka tsika zany mila mitandrina vilanko amin'ino amin'ny teny zay voakatsika jiaby. Alohantsika hiteny apitsafo zany le fanontaniana amin'ny Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala hoe ma yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nambany Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Qur'an hoe napetsakanay zany malaika anjely zany manoratra zavatra jiaby zay voakatsika. Donc mametsafo fanontaniana ino zavatra zay lazaintsika, ino zavatra zay tenenitsika, fa iny misy nino mandeha antsoritra zavatra jiaby zay tenenitsika zay. Dikan'izany tsika mila mitandrina satria nino zavatra jiaby mbola hitatsika yawmal qiyama. Ay alohany iteny namban'olobetsika taloha hoe abadibadian'ny pito ny lela alohany amoaka teny anankiray zay. Lelantsika io mitovy amin'ny liona. Ohatra zao atsika mamezo tsara, atsika voarary. Ohatra tsy haintsika zany mamezo, atsika nino miterikatsika ao anatin'ino fahaverezana zavatra zay. Atsika mangataka Allah subhanahu wa ta'ala mba ankamahivanina amintsika le fitenenina teny tsara zay eo anivon'ny
fiarahamonina aitsika amin'ngatona Allah subhanahu wa ta'ala mba ataona antsika manana toetra tsara karaha zay toetra zay nisy tamin'ireo mpiadiany mpaminao sallallahu alayhi wa sallam amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن واكتر. لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها. الله الله